Jubor nakaslem jong unong san Hima. Daki hajar ngut ki samla puli ha kasi baar kila mensaw nakajing syatiat syabam ha ki Pulit ke Delhi halor kajing Ïakhih ke bajar-jar baniyat padba sya parlimen komsi benta bandawa Ïakhih jong ki samla puli berhakani kajing Ïakhih lawan banidon bentalang ru dakinong yalam kaliang persya kebakentup ya Rahul Gandhi Mallikarjun Kharge Bat ka Priyanka Gandhi kibla kerpat ru yakinong Ïakhih ki samla ban let Jaka Jaka sa jong u menteri rang ba adu keri Narendra Modi ha New Delhi katkum kedurki layu I ya kajing syara no yakinong yalam jong kaseng kongres ka bakentup ya Rahul Gandhi bat ya ka Priyanka Gandhi ha ki Pulit ka Delhi na kajing Ïakhih ka chalu PM House Syu hakawai kedurki layu iru balapan mi daka kongres hakaransan X ba Rahul Gandhi ulathia apo surok Henry Pulit kila persang ban ra yu daka bor naga te Jaka Ïakhih pat kumju ya ka Priyanka Gandhi ke balayeng ban pen elade ban kentat ban rum syapo ka bos ki Pulit kaseng kala palat ru ya ki dur ka bapen ya Rahul Gandhi ba ulami Islam nakmut hadin ka jingle Jubor daki Pulit ban ra yu kum kita long khubor layat ho ba ka kongres ka pen ya kini kidur khi bar kidur kum ki sakhi ya karukom balara ya kinong yalam na ka jing Ïakhih kum ban chukdau kani ka jing Ïakhih kalami hadien ba unong Ïakhih na ka benta ki samla uso na muangchuk ula shong sha thangan klembo por hajantar mantar kum kadak bandawa na ka sarkar kme ya ka hok ki samla pule halor ka mat ka jing lat tu ki kot jing keli bar ka jing dawa ban pha e no kam या उमेंत्री कतना पुले पुथी का सरकार परेंग उधार मिंद्रा प्रधान कने के जी खी या पादबा का बाजार जार शा पार्लियामेंट कदे का बलबतेंग बदलालम डकसेंग कॉकरोच जनता पार्टी Democracy in India is happening right now. कांग्रेस की उनको यहाँ पकड़े हुए